бахшиш дӯстон, ки дар дохили барнома ворид шудаем, ростӣ хостем ки ба як саволи шумо ҷавоб диҳем. Ҳамин бисёр суолҳо аст ва бисёр ҳатто дашномҳо ҳаст, ки масъалаи ришон мегӯянд ки авбош ин он дигараша нагӯям ҳам, хулоси гап бениҳоят чизҳо мегӯянд. охир камтар сабр кунед. риш охир ман медонам баъдан мегӯянд ба тартиб дарор ину он. охир мо филм сабт дорем, ҳамун рассом, ҳамоне ки бояд муровай кунад, гуфт ягон симотон нарасед, аз ин сабаб ӯ худаш омода месозад. Аз ин сабаб мо ягон чиз нарасидем. хоҳиш мекунем ки ҳамин солро як су гузоред. ҳозир каме дигар тоқат кунед, шамшерам омода мешавад ва шумо қатъи ба шамшер гап мезанем. худо нигаҳбонтон. албатта шӯхӣ аст ва ҳар эроди шуморо мо қабул мекунем, аммо ҳамин солҳо рост дигар бисёр хастамон кард. барои филм мондаем, монед мо камака гардем. тоҷиконро муаррифӣ дорем. марамат, барнома идома дорад. ай номи ту беҳтарин сароғоз, бе номи ту нома кай кунам боз. кай. дуруд ба шумо дӯстони азиз, ассалому алайкум, ва шумо саломатӣ хоҳон ҳастем. чанд рӯз вақт мешавад, сари чанд моҳ баъд номаҳоро варақ мезанем, баъд вайберу, ватсапу, телеграму. дар ин моҳ ҳам хело мардум дардаш зиёд мегӯям, рози дил мекунанд, маъмояшонро мегӯянд ва маслиҳатгар мехоҳанд. дар як чиз ҳайрон мешавем. дар як чиз мардум вақте ки мусибат болояш меояд, баъд интизор мешавад. баъдан нафарот агар ки 6 бор 7 бор зан занан набардорем, аз 10-ум 11-ум аллакай ё дашномо метиҳанд, ё мегӯянд ки ти як паказуха, ё чизи дигар мегӯянд. яъне мақсади асосӣ ин нест. аҷиб аст ки чаро аз диловар мепурсану, аммо аз худои диловар не. нафаре ки муамморо болояшон овард. яъне дигар тавр ба шумо мефаҳмонам. дӯстони азиз, дар дунё касе нест ки муаммо надошта бошад, касе нест ки ғам надошта бошад, касе нест ки умуман ҳама дорад, аммо аз нигоҳи худашон вобаста аст ки онҳо чӣ гуна идора мекунанд муаммошонро, онҳо чӣ гуна рафтор мекунанд, онҳо чӣ гуна шукргузорӣ мекунанд ва аз кӣ мебинанд, аз кӣ. пас агар ки шумо муаммо дошта бошед, агар ки як ғам, ғусса, мусибат болоятон омад, бидонед ӯро болои сари шумо парвардигор овард. вақте ки як духтур як муаммоморо ҳал мекунад, чӣ қадар пулаш медиҳем, чӣ қадар миннатдориаш мекунем, дар хизматаш ҳастем. як умр пас аз оне ки як бор фарзанди моро ҷарроҳӣ кард, ё ба гуфти онҳо ҷонашро наҷот дод, ё ҳар чӣ ки ҳаст, як умр мо даст пеши бар ҳастем, як худи мо ҳам не, ҳама авлод. чун ӯ мусибати моро бартараф кард, ё мушкили моро осон кард. шумо қарздори калон ҳастед, аммо як нафар ҳар мусибате набошад. аҷиб аст, мардум мекуванд, мегӯянд ҳоҷи мирзо дар кор, ман иновай кунам, фалон домулло дар кор, фалон одам, фалон психолог, фалон. чаро як бор аз парвардиgoратон, парвардигоре ки шуморо сохт, анамин моро сохт, хубтар медонад ки барои мо чӣ лозим аст ва чӣ лозим нест, хубтар медонад ки барои мо кадом мусибатро болоямон биёрад ва наёрад. вақте муаммо доред, як бор дили шаб дузона шинед, занг назанед ҳар рӯз аз 10 нафарҳоро. як бор аз парвардигор пурсон шавед, дигарҳо сабаб мешаванд. шаб ҳама хоб аст, аммо шумо бедор даст мебардоред аз холиқи худ, аз парвардигори худ. парвардигора даст бардоред, ибодат кунед, даст бардоред, гӯед парвардигора, медонам ҳеҷ барге бе иҷозати ту намеафтад. яъне ҳар мусибат болои инсонҳо меояд,
و برطرف کنندش هم خودت هستی. سبکم کن، یاردمم کن، یا هر چی روزی دل داره. چرا؟ این رو به چی خاطر گفته ایستادم؟ او میگود شب پیش خدا بگریستم زار، شب نزد خدا گریستم زار، مسلمانان چرا خارند و زارند. ندا آمد نمیدانی که این قوم دل دارند و محبوب ندارند. بین اعتقاد و اطمینان چقدر وحی بود. بگفتیم یک کهنورد مثال میوردیم. اون کهنورد آخر خداگو بسیار است، اما از صدق کسی نیست. اون چیزی که در قلب هست باوری نداریم. و بعدا نفرها بگن که پروردگار وعده کرد تجارت یک بده. خیلی بیاید ما از این موضوع دور نرویم، برمیگردیم. یعنی که آن نفرایی که مصیبت دارید یک بار از پروردگار هم طلب کنید، بنده نکاوید که او برای ما هر روز دل دارید برای خدا به همون لهجهتون. شرط نیست شما ادبی گپ زنید، شرط نیست شما عربی گپ زنید، نیت شما وابسته است. اقرار شوید، گناههای کرده اتان رو گوید خدایا گناهگارم، تصدیق میکنم، اقرار میکنم و میدانم تو بخشاینده ای و بخشیدن را دوست میداری. نگاه کنید، میدانم که تو بخشاینده ای و بخشیدن را دوست میداری. گناه هم بخش، از صدق، از قلب. هر معمایی که از برطرف می شود، هر دشواری که از برطرف می شود. اگر برطرف نشود هم بزرگ ها را مثال بیارید، یاد آرید کدام از بزرگان راحت دید، کدام بهترین انسانیت بشریت ها پیامبرا بودن. ببینید که هر یک تاش به یک مصیبت و بیمار گوید به بیماری یک پیامبر مثال تان میرد. بای گوید بای، کم بغل گوید کم، فقیری، هر طور برای ما مثال میارد. چی سبب شد ما پخش مستقیم برای موضوع اویلوی خیلی زیاد شد و این هفته در اینترنت یکی از موضوعهای جدایی وقتی که زیاد می شود از آن بود که بعضا ناآگاهان وقتی صاحب دختر می شوند در زندگیشان نقص پیدا می شود. یعنی صاحب دختر شد، در زندگیش نقص پیدا شد. شوهرش، خوشتامنش یا هر نفرای همون خانواده او رو از همون میبینند. گویا که او خودش میسازد، گویا او خودش این اختیار میکند که برای ما پسر شود یا دختر. تا حد میرسد جدا میشوند. عائله ها از سبب چی؟ صاحب یک دختر شد، دو دختر شد، سه دختر شد، یا من نمیدونم. اونقدر ناشکری میکنند. اکو آدمایی که با هستن یک قوم دیگر فرزند ندارند، به ناخونی فرزند زار هستند، تیار هستند تمام پولتیان خارجه میروند، تبابت میکنند بیچاره ها. اما خدا چی میگوید؟ خواهم برای یک نفر دختر میدیم، برای نفر پسر میدیم، اما برای نفر هر دوش میدیم، اما برای نفر یگان تاش نمیدیم. تقدیر جنبان هم هست. آنهای فرزند ندارید، شما از پروردگار طلب کنید، حتما ناامید نمیشوید. قصه موسی را نیز یاد بیارید، زنی که صاحب فرزند شده بود. از این سبب وقتی که صاحب دختر میشوند، آخر دختردارها میدونند دختر دولت است، دختر فیض است، دختر این یک زیباگی خانه است، مهر دختر دیگر است. مهربانی که این دختر به پدر دارد اندک مندک پسر ندارد. این را خوب توجه کنید. چرا گفتیم دختر دولت است؟ هم دیروز همین همسایم اما رهبر تیسیل است در انسو، وقتی که دخترچهش زاد روز داشت، اون تمنیات با من خواستم که یک بجز چیزی دل برداری کنه، اما اون تمنیات، اون خرسندی، اون چیزی که برای دختر راستی حسد میبرد بودن. چون مهربانی دختر دیگر است. آهسته آهسته دختردارها بعد میدونن. خیلی اومده
пойҳои падарро зер мегирад, ин он ҳар чизе ҳаст. аммо писар давомдиҳандаи насл аст. дар ҳақиқат писар давомдиҳандаи насл аст ва доимо худо гӯяд ки фарзанди солим, фарзанди солеҳ ки хуб бошад, чӣ духтар чӣ бача шукраш канед, шукраш канед. ба хотири ин чиз хостем аз як дӯстамон ҳам, як нафар блогер ва нафаре ки байни ҷавонон бисёр чиҳоро медонад, тавсияи ӯро бигирем. худи ҳозир тамос мегирем. салому алайкум дӯстам. ва алайкум ассалам ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бале дӯстам, мутаассифона то ҳол дар ҷомеаи мо ин афкор ва ин хурофот вуҷуд дорад. баъзан аз баъзе ҳамватанон мешунавем вақто ки ба онҳо хабар мекунанд ки ҳамсари шумо духтарча ба дунё овард, шумо духтарчадор шуден. аз шунидани ин хабар чунон нороҳат мешаванд, ҳатто кор ба ҷое расида ки баъзан талоқ мекунанд ва аз ҳамсар ҷудо мешаванд. албатта ин андешаи замони ҷоҳилият буд. то омадани ислом баъзеҳо ба ин андеша буданд ки агар дар хона духтарча ба дунё ояд, яъне духтарчадор шаванд, ин сабаби аз байн рафтани баракат ва сабаби қашоқӣ мешавад. албатта ин иштибоҳ аст. ислом омад ин афкорро аз байн бурду ботил кард. духтарчадор шудан ё писарчадор шудан ин ба қазоу қадари илоҳист, ин тадбири илоҳист. пас чӣ гуна як мусалмон, як шахсе ки мега ман мусалмон ҳастам, да эътироз ба қазоу қадари илоҳӣ мекунад? аслан модар ҳаққи ихтиёр надорад. ин ба қазоу қадари илоҳист, ин ба тадбири илоҳист. модар ҳаққи дахолат надорад, ҳаққи ихтиёр надорад. пас гуноҳи модар нест ки ҳама қаҳру ғазаба болои модар мерезанд. аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло дар Қуръон фармуд: яҳабу лиман яшаъу инатha ва яҳабу лиман яшаъу зукур. аллоҳ ба ҳар касе ки хоҳад духтар ато мекунад ва ба ҳар касе ки хоҳад писар ато мекунад. ва ин хости аллоҳ аст, ихтиёри аллоҳ аст, тадбири аллоҳ аст. албатта онҳое ки эътироз мекунанд, онҳо аз фалсафа ва ҳикмати зиндагӣ бехабаранд. аз фалсафа ва ҳикмати зиндагӣ бехабар ҳастанд. духтар ин неъмат аст. ҳатто ҳамин ояти Қуръон ки хондем, яҳабу лиман яшаъу инатha ва яҳабу лиман яшаъу зукур, баъзе аз уламо гуфтанд ки дар ин ҷо аллоҳ субҳанаҳу ва таъала аввал номи духтарро гирифт. пас ин далили беҳтар будани духтар аст. далили беҳтар будани духтар аст. расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам дар ривояти саҳиҳ аст, бухорӣ ва муслим ривоят карда, гуфтанд: ман ибтулия мин ҳазиҳи лбанати бишайъин фа аҳсана илайҳин кунна лаҳу ситран мин аннор. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфтанд аллоҳ ба ҳар шахсе духтар диҳад ва ин падар дар ҳаққи духтараш, дар ҳаққи духтаронаш накӯӣ кунад, яъне тарбияи хуб ба онҳо диҳад, накӯӣ кунад. ин духтаракон рӯзи қиёмат сабаби наҷоти падар аз оташи дузах мегарданд ва ин хусусияти духтар аст. пас бародарони азиз, ба ҳеҷ ваҷҳ вақте ки духтарчадор мешавем нороҳат нашавем. мо намефаҳмем ки ҳикмат куҷост. дӯстам, онҳое ки соҳиби духтар мешаванд, ношукрӣ мекунанд, аз духтар даст мекашанд, онҳоро чӣ ҳукм интизор аст? мутаассифона мо мебинем баъзан вақте ки духтар ба дунё меояд, ҳамон фоли шум мегиранд ва модарро гунаҳгор мекунанд, ӯро таҳқир ва тавҳин мекунанд. чӣ шавҳари ин зан, чӣ хуштоманд,
چی قیسنگل ها، بعضا این چیزا ما در جامعه میبینیم. این نادرست است، نادرست است. این بزرگترین نوع ظلم است. وقتی که مادر حق اختیار ندارد، ایرا الله سبحانه و تعالی او را خلق میکند. از مادرم سوال نمیکند که دختر میخواهی یا پسر. هر چیزی که خودش میخواه الله همو را برای ما و شما میده. پس گناه مادر در چیست؟ وقتی که مادر گناه نداره، او را تحقیر و توهین میکنن یا اینکه طلاقش میکنن، از خانه بیرونش میکنن، این بزرگترین نوع ظلم است. بزرگترین نوع ظلم. و البته ظالم پیش الله رفتنی است و برای ظلم خود نزد الله جواب گفتنی است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: ایاکم و الظلم، ایاکم و الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامه. گفتند من شما را هشدار میدهم، ترس میدهم از ظلم کردن، زیرا ظالم آنی که در حق یک مخلوق الله، در حق یک بنده الله ظلم میکند، الله در مقابل قیامت او را ظلمات میگرداند. پس ما تا جایی که توان داریم علیه این خرافات باید مبارزه ببریم. تشکر زیاد دوستم. پرچه شعری است که ما شو غمگین اگر دختر بزادی، پس از دختر بود پیوسته شادی. اگر دختر صاحب تاج گردد، به نزدش 100 پسر محتاج گردد. ما شو غمگین اگر دختر بزادی، پس از دختر بود پیوست شادی. بس دختر صاحب تاج